Nema saglasja ni o tome koliko je malina rodila. Jedni tvrde da je podbacila 20-30%, drugi da je na nivou prošlogodišnjeg roda, a to je oko 65.000 tona. Razlike su velike i u procenama koliko košta proizvodnja kilograma maline. Za 100 litara vode vam treba samo za zaštitu možda oko 50 eura. Znači to samo jedno prskanje. A da ne pričamo o branju. Branje ti je možda oko 15 eura na dnevnica. Mislim, uloži se najmanje sigurno za 50-60 dinara bez rada. Znači, nekom cenom do 100 dinara i na mojoj ovolikoj plantaži ja pokrivam troškove. Prosečna veličina malinjaka je samo oko 40 ari. U većim su, podsjećaju stručnjaci, manji troškovi proizvodnje. Malo je onih koji gaje malinu na 50 i više hektara. Takve malinjake posjeduje beogradski Libertas. Cena koštanja za 1 kg maline mi očekujemo da će ove godine biti oko 65 dinara za mašinsku berbu koju mi uglavnom beremo, dok za ručnu berbu bi cena koštanja bila negde oko 15 dinara više. Malinu ovih dana kupuju uglavnom nakupci za oko 100 hladnjača i plaćaju od 130 do 140 dinara za kilogram. Ima i oni koji daju više. U odnosu na prošlogodišnju cenu, sadašnje je znatno veća. 2,5 evra bi bila normalna neka cena da bi mogao da ima čovjek seljak nešto da bi mogao da kaže da. Svi bi vole da bude imali 200 dinara, ali to je zaista neravno očekivati jer znamo koliko su cene na svetskom tržištu. Prerađivači i trgovci upozoravaju da se očekuje dobar rod maline u Poljskoj, Bugarskoj, Španiji. Tržni višak malina u svetu procenjuje se na 360.000 tona. Mi nudimo 6. deo te proizvodnje. Na svetskoj pijaci tvrde dobro upućeni. Ne očekuje se veći skok cene prerađene maline, možda samo